Ucaman bertemai jong ke Jowai Municipal Board uba Uma Lasuki Lakyang hene ke sengi ula khot pelong da ke press conference ban penpawi ke Thmu jong ke board halor ka Jingpyntreikam ya ka solid waste management rules aja khat rio kombala betha da ka yeng syari ke Meghalaya. Uma Lakyang ula pentip bala pelong ya kene da ka jingesno tilang jong ke Society for Urban and Rural Empowerment Indonesia bat ka Young Minds Collective. Kene ke board kelas sedang pelong ru ke program sam jingtip haman laki kentoj. Kayong Minds Collective kelas jem ya ka kentoj lum perdi yong pihak kum ke projek jing sedang. Ucaman ka Jowai Municipal Board ulaong bahadian bala pelong ya shibun teli ke jingelang ke board kelas jem mikarai ban Pyrkhing ya ka Jingpyntreikam jong ka solid waste management rules aja khat riau agapo balum ya kinyut hakidong bat kiyo. Kesenjuk kuret stung Jowai, yoi amlangi, yoi kuret langi bagi, haku mengai lang sirup bagi NGO, haku kuman persiap tuk baik-baik. Ngadu ki lang sam, ngadu ki community kami kini ki market community, wa kini tuan. Dengar tu di kamu orang doktor, malam tu MK atau nyesus, lalu nyesus penyuruh baik mana.